خوشکو برای منی دلال هون زانن که خدای ما پادشاه او چا پادشاه مره منویان آرمان جنوی گلک هنه لینا و اون همو آرمان جاده یا هری سرکه هیه چا مره مثلا آرمان جوان مره منوان هیه مثلا یک تخازه مالک چکه یعنی کره خواب زوجینه او دیچه کارکی دوینه ولات مایندایان هگر ولات خدا که پر قازنش بکه او به دعوت بکه یعنی مال چکه demek ev jî meremeke ku ew kar bike bixebite pera bixebite ev jî mereme lê ser vê re ew merem heye ku ew mesela ew dixwaze malê çêke demek ev meremê biçûk yê karkirinê bona meremê mezin xizmetê dike yani bin berê wê meremê dikeve demek ısa jî li cem xwedê gelek cure merem hene lê meremê herî mezin jî heye mesela ez were bêjim can ez hine xwîş ku bira dipirsim dibêjim meremê xwedê herî mezin çünkü li cem xwedê ne tenê meremeke gelek merem hene yê herî mezin kî jane mesela nek mira dibêjin rizgarî yani azadbûn yani azadî yani xilasbûn hinek dibêjin lê ez ha bêjim ku ev ne meremê xwedê herî mezin e xwîşkû birayê min delan em bizanibin çünkü meremê xwedê mezin tiştekî din eva ez dîsa bêjim me bi kaxaz nivîsî bû çawa foto şandibû me got lê min çend şaşî têda dîtin min çend xeber tê berda min çünkü lezo bezo ji zû çêkir şand min dît çend xeber min kêm nivîsîne lê ez were bêjim rizgarî azadbûn yani xilasbûn hinek zimanê me milletê me şaşt fehm dikin bûna xilasbûnê ji bo yekê ez gelek cara rizgarî dibêjim rizgarbûn çünkü cem hinek fehm dikin xilasbûn yani inda bî herî lab xilas bî tune bî ji bo yekê ez dibêjim rizgarî bi baştin firqî nîne lê rizgarî rast e şixulekî yani karekî gelek mezin e bê qîmet e lê ew bûna meremê xwedê herî mezin e xwedê rizgar dike ku bibe demek rizgarî çaxê xwedê dide me medadine seriya rast ku her in bikişine meremê xwe yî mezin demek rizgarî meremê herî xilasê nîne demek bona meremê xwe yî mezin xwedê hê serê serî da got hê hewciya rizgariyê nîbû gava xwedê erd ezman çêkir hûn zanin şeş rojan da hemû tişt çêkin erd ezman ber dinya û her tiştên ku wê de hene axiriyê meriv jî çêkir xwelikand û dest pê bûn yek bîşeş bîst heftan da nivîsera bi başîne ez ha dixwînim xwedê got em bi nîgara xwe û mîna xwe meriv bixwelikînin ku hikûmî li ser masên berê teyredin ezmên heywanatan temamiya dinyayê û hemû şûlikên ku li ser erdê dişûlikin bikin û xwedê meriv bi nîgara xwe xwelikandin bi nîgara xwedê ew xwelikand ew nêr û mê xwelikandin demek em dinêrin hingê çaxê xwedê adem û hêwa xwelikandin yani çêkir hingê guhne nîbû tune bû ne hewce bû karê rizgariyê hela hê hingê bê gotinê lê xwedê bona meremê xwe yî mezin herî mezin ku bona meriv ez çi dibêjim meriv ve girêda çünkü tişt gelek tişt hene em nizanin meremê xwedê li wan tişta ve girêda çawa lê em bona xwe bona merivan dibêjin meremê herî mezin ew mîna xwe mîna nîgara xwe mîna yan curekî din divê dilqê xwe şiklê xwe mîna xwe çêkir merivan demek meremê xwedê herî mezin bona meriv ev bû mîna wî bin rast e meremê xwedê hebû ew bijîn
خزنه وار بند تشتی باشقه بستینن لی مرمی هنی میزن ev bu خدا گفت مینا خواه امان چکن لی چاخ آدم گناه کر ام دنیرن که آدم بونا خواه نه بونا خوده بونا خواه زحمتی چکر یعنی پروبلم چکر لی خدا خبر خدا نبیجه آدم اندابو یان ام بیشترش خدا لاب دور کرد نه çünkü ben günah kırne rajdinarı adam ra خود خبر دار hatta ben adam ra lawin ra qayin ra habil ra yendir ra hat işte zamanın İbrahim ra asam dinlerin Paulus şandişi gava خبر داده هیتانوسان را دبی خودش نه جواد سر حفظه کارشان داد به خود جوان نه دوره çünkü tabi vaya le huvi nas nakın. Godamın ev ne eve xoda ve her tembemine çünkü xoda dibece min zaman dayak ve min nas bikın. Heger nas nek ve roj be ko hatta hatta merve ko baya xaysane onu ve xoda dur kevin. Ne hem dinlerin gava adem günah kir li xoda disa kitaba işaya seri çelsi haftan da dibece herkesin ko binavi min hat negazikine min ev bona rumet akha çekirin u xulqandın. Demek xoda disa dibece me bona rumet akha mina çam god yek mal çetke ev mal ev bona rumet akha çetke beri beştan u خاطرش تو ev merven gazikeri buna rumet amın. Kitaba piroz da خود her tişt buna xat çeker buna xat xulqan bewi buna wi hatna xulqandını be destevi buna hatna xulqandını. Demek Xuday me padşaya le çava min got armanca Xuday heri sereke bi günah Adem günah kirina Adem اندا نبوله جمع خوده آرمان جا خوده یعنی مرمی خوده دیسا ما جیدا لیا قاسی بونا مرف پروبلم چه بو لی چه حتا سر مرف رومیا سه 25 دا دبیجم چه بگه همویان گناه کر او رومت خدا دا نمان لی مرف به کرماوی برازگار کردن مسی ایسا راست حسابون پیشکش دستینن خدا مسیح پیش دا کفش کرد بود که او بخونه خا لبر گناه نوان که ین که وی باور بکن یعنی عیسی مسیح باور بکن خدا اوا یکا کرد که راستیا خا بده کفشی چمکی وی به صبر خا او گناه که پیش دا حاطم نکرده نه دا بر حسابان اما خدا دیوان آوانا لاب نکرد هرنده منده روش حاضر کرد باوری حاضر کرد که معرف هرن گناه خافو کن و رزگار بن. به گناه کنه را demek چاد به روشا خود دایان رومت خود دا مرب نمان بله وان روشا خودان انداکر رومت خودان انداکر لی خودان جوا مربان دور نکد چونکه حتی روزایی رو تاوی دنیایه حتی و روزی که بنه را که ایدیوی قبول کرد چاوا تسالونیکیا دا یا دودا سری دودا دا مثلا که ایدی خوده و حتی جوان دور که و یین که نه بجارتن که تاوی خودان ببینن خدا دوری میخه که دل خانه که گاور نشکیواج رومت خدا ایدی حتی دور که خدا مونا هر کس رزگاری حاضر کرد که بینه بگینه مره میخواه demek buna meremi Xudan ku eve meremi Xudan ku em bibin minawi yek Korinti 15 çinaya da ve ume çawa nigara ye jxaliye le xakir yani ye nigara Adem da şekli Adem da hat nedeni emi ösaj nigara ye azmin le xakin demek meremi Xuda diye Paulus şandi Eftişti emmi bikın. Nigara ve gelgi besterme. Ösaç dedi Korinti 18 da dibece ava em hamuji beruki
بی خیلی شوق رومت خودان دبینن چاوا نینکی دا او تنه گوهاست نه نوا رومت وی دا هپیش دا دچن دبنه همه مینا نگارا وی او او یک به دست روح خوده هم کلوسی دیسا اوا چند حجمه هستی من دو حجمهش بخونی بسی میله من نگزیده کفشکیه خبر خوده دوی به دو سه شعدت یا به izbat کرنی هری کم کلوسیا سه نه دهان دا دیسا نویسا دویجن هفته را دره و نبیجن چم کی مروه کون و کرنی وی واج سرخا اختیه و اوی نول خاکیه که روش بر روش آنه گوری نگار افراندار خاط نو کرنه که هون خودت هم ناس بکن demek خود بنامه آرمانجا خواهر که ام ببینه هر تام ورد بشه تام نگار خود تام لخاکن زانی چاوا هگر خود نگوتا مزگینه نگوتا من بگوتا یعنی اگه دن بگوتا من بگوتا کبار بیاد اشته گلک شاشو مزن خبر داده جاره که چاخا مگو از لاو خودمه هنگا گوتو کبار بویی مگو زانی چا اگر خود نگوتو بیام من برخواب گوتو منش حساب کرد از کبار من لیتشتی که خود گوت خود شاشی نابیجه براستی از لاو خدا منم به باوریا سر ناوی عیسی مسیح اساجی او یک چونکه خود گوتی هم یکی نگارا و تام ببینه میناوی اگر خود گوتی امکینه که بج نا خودت شاشت بج وک پتروس مثلا چاخه عیسی بونا مرنا خود اورشلیم داد گفت شاگرد هست کرد عیسی هست کرد شاگرد لی چه گفت نوان گفت نه مثلا پتروس گفت اوتش نای سرته وان فهم نت کرد چه دویژن لی وکی همور کرد چا بجی یعنی ایسا تا راست نزانی شاشه دویجیته بی خاچ کرنه اصلا دهات گوتنان لی چکو ایسا دویجه و راستیه کتابا پیروش دویجه و راستی همه ببینه تام مینا نگارا خوده ام یکی و یکی رند بزانبم نه که تنی هم بزانبم تمامی دنیای نباورش یکی بزانبم چونکه ایسا نه تنی پادشاه خود ناسه پادشاه تمامی عرش عظمینه نه که تنی دنیای عرش عظمین ایسا گفت همو حکم مرات داینه عظمین دول سر دنیای لما هر همو ملتا هین بکن و دومایی کن زانن جبوی اگه هر کس آرمان جا مرم خدا نخوا پادشاه خواه بزانه به demek دیسم دخونن که افسی 4:11-13 دا چهاده گوتنه بری خواندن از وی بیجیم خدا خدمتکاران جی دردخه جوینا خارا جماعت خارا و با آلیکاری خدمتی آن جماعت هایی شین ببه او ورد بیجن اوی پیشکش بنا عیسی مسیح بیجن پیشکش دانه مروان که هنگ ببینه شاندی هنگ پیغمبر هنگ مزگیندار هنگ جی سرکار و درزدار بونا کاملکا پیروزان و حاضر بونا وانه کار خدمتی را بونا شین بونا بدنا مسیح حتی که هم هموش بگیجنه و یکی که باوریه او کار خود ناس کرنه دا ببینه یک ببینه مینا ببینه مروین گیشتی آوا گوتی بگیجنه دیندارا مسیح تام demek چند مرم کشکلی یا آخریه مثلا به اون خدمتکاران مروین خود ناس حاضر دبن بونا خدمتیه خدا را خدمتیه بکن لی آخریه دبه بگیجنه دیندارا مسیح تام demek Almanca خدایه و ببینه مینا لاوی وی همون لاو ببینه مینا لاوی نخوری demek خدای ریبریا مدکه به خدمتکاران عالی مدکه
مشین دیگه شین دیگه و هم هر رو بگیشنه ببین مینا مسی و آرمان جاوی هری مزنه چاوا فرقی تنه ببین مینا ایسا یا ببین مینا خوده چاوا ایسا بخواجی متا پنج چل هشتان دا گو آوا کامل بن چاوا با وی عزمان کامله رومیا هشت بیستنه سی دا جی رز آخریه دخونم دویجه چم کی خوده کی جان پیش دا ناس کرن او جی پیش دا کفش کرن که ببینه مینا که روی که ایسا نوا گلک براندا یه نخوری به و اوین که پیش دا کفش کرن گازی وان جی کر و گازی کی جانان کر او جی راست حساب کرن و کی جان راست حساب کرن او جی خواهی رومت کرن رومت داوان لب ور گوتن شد بجه ببینه مینا کروی ایسا مسی کروی نخوری خدا وید خوازه کنم ببینه مینا ایسا مسی خوشک براین دران خدا و خواه که وی آرمانجه بیر نکن هنک خدا ناستن بجن برای من کتاب خواند به آوی هات من خواندنه مثلا temel civine civatan idi çi bikim rizgar bûme gunê min afû bûne îdî çi bikim gelek meremekî mezin pêşa me heye em gelekî bibin mîna îsa mesî çaxê em vê meremê nizanin em sar dibin mîna civîna lawê dîkiya ku divê ne ew em bijin tin derecekî da disekin ne sarin ne germin ne sarin ku xwedê dîsa dest pê bi karê xwe bike ne ji germin ku xwedê bimeşabe ten cik disekin û metrê em gîştine her tiştî û sekin ne lêne em gelekî bigîjin bibine mîna îsa mesî nîgara wî lê ez çawa bira nîvî dibim em îzna me heye xwedan dibêje hevdû şîret bikin çawa Pawlos jî divê ez dixwazim bêm ji we hîn bibim hûn ji min hîn bibin bi vê pêşkêşa ku Xwedê daye min wisa jî ez dixwazim birayên xwe ra xwişkên xwe ra xizmetkaran ra tiştekî bêjim carna hinek xizmetkar tên dibêjin birayê min me gelek kar kiriye gelek tişt hîn kiriye mîna çi em sekinîne gelo çi cem te heye çi nivîsar mesele em bibin civînê da dest pêkin hîn bikin lê gava haş vê melemê armancê dihesin vê yekê dihesin îdî em dinêrin mesele ez dinêrim li çi da civîn yanî demên civînê helayê qusûra wan heye yanî helayê netamin negîştine meremê Xwedê negîştine armanca Xwedê herî mezin îdî ez wan têmaya digerim kitêbê da Xwedê îsa jî pêşîkariya me dike îsa jî rêberiya me dike binêre çikê masiyaya wê yekê çêke bûna wê yekê xeber bide bûna wê yekê bêje ku hemû bigîjine kamilkê Xwedê we xay bike daha dirûzge we bike bûna wê yekê gelek dirêj em dikarin xeber din rastî ev ne têmakî biçûk e lê bi texmîna me ha qas dîsa alîkarîk e ku bigîje xwişk û birayê min î delal û şîrin Xwedê we xay bike